अपन अविजन पिलो हलादा के कपांग चेंग लासो साइनिक स्कूल का कपांग चेंग ला पेन का आखे की एम ता लगे इतुम जनरल तुम हन करी लगे साइनिक स्कूल के लगे ला हुला एनडीए लोंग कपिल लुदुंजी अपन का प्रिपरेशन अपन लासो पसी मैक्सिमम लासो लम के पमो लंग li pakler lo hadi endi bu ला पकले लो question lang bang जुगाम तुम बang के कोसन से फ्री मा ला पेन हदा के टेक थे तुम ले कोसन से एंट्रेंस के पास दुन उन पो ला बang निली तुम भान ang पकले था पो बang entrance ke pivek nang polake nitunde pil asthema haso okay is 40 years ago so hota entrance pinang kolo so ke daglo lage sony school ame thang golpar ke conduct lo tumke hata ko teacher rang po exam nang po tum dak within sony school golpar je question set po tatu question check po la tum dagang bonglo lage non bag all india lo athema hako ke kom hek sony school dun tum by force ke toy nang nang sanong ke dopik lo la sopa se all india pinang kok lo lage ba hako son le mudi kom he poson de all india bedi state district wise la center do po di futa hono karbiang long de state wise district wise center hako ke dolo age fee salam yang thalo je parental income 3 lakhs and below 3 lakhs and below age nitu lang da e plote nitu ke 3 lakhs ke la ronga solo kini ploton de 3 lakhs le dam de yearly ke nolom ke sa sita la itum education.assam.gov.in lake assam long education da website do lake ada si tok dak lo concession doji scholarship doji sita me isi bangke la domicile certificate lage ST SC certificate nang ko hai hala produce lo polante up to 30,000 per annum si hada ka tok completely free kali hada ka tok 100% ne piri te sabo em thang chipina bola ke free kar lo la hello la sit akali daki po apna total 1,60,000 something si la solam si ulai lo mati sorry la solam si ulai lo mati mane 3 lakhs and below pulo tang te lage hala tuition fees lo highest lo 1 lakh something la bang exam tet po age an ke cho 28,000 something da ako 11,000 source nang than tha sa kunalo website ma la tum kunat pano tum ke long bola so bang lake ne sihala ne nijir potum da athak da tum kar juice ne ke long lo tum ta ne pha screenshot sin ke lo total nang te nang pin to website te ing da assam long education ron ke site latung ke ne phan ke assam pe nang ke lage total central pen nang ke lo ne ke long mang ke total overall central pen ke long ne assam mang long le hello la se la sainik school ke hedi amola angtong sa repuason su jai alang a state tin phanta si kapre senji athe asos athema ne ke lahai pe ke vai pe tu meta saden ke wan without any preparation copy ma phone chelo lo son copy ma ke long rangsina long ta dolo nang tha rangsina long ta dolo so details rangsina long ta dolo total 1 minute aphan ile rangsina aphan porping tung rangsina han se 1 minute aphan aso puthak Pilo nakar jui. Ala jitu pualang li pe. Non head alang li kipu ke alang li Assam education website sikedam. Sita whereas Board of Sainik School ba Sainik School golpora.com pudo nang li hudak le dam ta nang li longi. Assam under wangwe Sainik School ke lake Board of Sainik School lake amethang isi pinedo organization do. That is running the 33 sites. Lalo Sony School ke Assam government under kali. Assam government under kali. They you Sony School Society. Sony under Sony School Society. Scholarship is based on parental income, your academic performance, duita long. Parental income, if your parents' income is below 3 lakhs, you will get 100% deduction in tuition fees, which is the highest. This source, we have got it from our friend who is working in Sainik School, Golpara. Nilitum ta non Laso source bangke nilijir potum Sainik School do pu Nathan Sarchini lo nilitum hodak school long don koson se ke function ma dak non Sainik School nang pilo pu pen nilitum che contact boy hodak principal sir dak ke bang aduta Colonel YS Parmar ke bang aduta Yagvendra Singh Parmar lo administrative officer alang litum ke bang aduta ne dak chetong dun pen chingki che than pen hola nili Chinese school ke porhi aduta nili school fees annually 11,000 bedlang through academic performance ajat pen hisap et
Annually nearly 700 wat kipi. Kusoning kan ni Like 92 to 99 lo. Annual scholarship based on scholarship. Lasi non abangke scholarship pulote non nang litum langoy whose parental income is less than 3 lakhs. You will get 100% deduction in tuition fees, which is the highest. Like your parental income certificate you have to produce in the school during admission. Compulsory lo lake nang le UPSC le tokta nang le ke prelims qualify back nang langan si mains toki lason thot si Sainik school da entrance ke compulsory lo, you have to pass the entrance, there is no compromise. The thing is that people are making a very big political issue out of this Sainik school, which I feel very bad. We should be discussing how maximum numbers of our students from Karawi Hanglong latum pan koson sini tum admission ke palong thek jima la so soinis kong la so privilege koson sini pa en thek jima la bang sini tum ching bai nai la bang hello politicalize ateng lo non neli ke thek long ateng because ne ar isi live show dolang aro isi talks dolang sorry de time nangen jadi huda ga jahak tum quota basis long la puang tong sar da pulo quota basis fee song ong Ajahak Tumpulo, it's a very costly school, it's a premier school. Yes, 33 school, it's not a joke. Running a 33 school, one of the best of its kind. Preparing students, both mentally, physically, and academically, strong. When coming out, it's not compulsory that the aim and motto is to prepare students for joining the armed forces, that's true. But it is not compulsory that the student has to join, not mass. He may. Or he can choose other profession as well. Like I would compulsory gali. Lasi non banke CM sar da keche chaktang do nili karjulonga tengta. We should be spreading awareness program. Awareness pinai laso school ke bang loge loge maximum number of students. As far as we know, we are all qualified out here. At least netum awareness and get spread me. Or we can arrange coaching classes for the weaker sections thank of the you, people. Rangsina sir. Thank you. Thank you. Pu AGS pen ini fee structure putak. Ili tumang bong atek tumang ke la fee structure la puthak kachin ni tum dolang nili tum mata keceng ko ke chin ni la sira sa puthak lar dak pen kachini ji pusi non he jong pu nili tum secretary KDNF secretary pen apachini son nili tum bangkre hini si ala Golpara Sainik School long damlo. Ha suhud nilitum karju cengalam dalalo. Fee bang koson lo. Adorso pik pusin tulong kachini. Nilitum long ke adorso pik pusi kachathan. Hada banang than lo. Ahok lo. Fee ke nang tu matha teng sota hai mene. That compared to other. Lada bang ke scholarship bang ke do. Nilitum private school le padun hote scholarship ke mayok talong le. Nili mata nili mena sopu han ke Don Bosco se padun bom lo. Class 4 lo. Cheklo ya nang fee nili Parot Roxy pinay. Admission hood kitab ke nam pen ala admission pen pangubya pen nili paro suri kre thom krip libang nili dam jui 13 to 14,000 inke ningkan si hempen hilowing nili ke dam ke bang na more than 10 kilometers ani bang nili up down ning no si tibni pulote total 20 kilometer lahe pangromete nili ke cheklo on lage nili ke 10,000 se 15 to 20,000 si expenditure dam jui athe nili extracurricular activities ta pendalo karate hadakta ni liya chuklo namang fees pinang po hadakta ke thon neban extra burden another extra burden athe ausomar biheng lang po amina ke dam dekthelo hala sormonil to hadake dam bene mek prang namdak hadake extra curricular activities bolangli cross art na pachini lo pu hanse sar na pachini lo extra curricular activities anil tum tangka pinang ni lake hala monthly fee litum pi bon mo se dam labji angko hadakta mopen ala tum ki po sonsi 3 lakhs and below tuman ke 100% free pu bangke nil tuhan allo pensin nga paklang lo alam ni nang yedun kali lake nili tum ke thekdam long sin ningjelo nili lam chubai date monal tum na puta me 3 lakhs and below bangke pu alang litum da 40 years aprang banal litum open ke pusan si experience lo pu hanse sar da non helang near about 20 years aprang alang experience lo nili tum mata non hejong chekli onda belang experience am long lo nasi lan alam me chubai kali de jimma pial hai 3 lakhs and below 5 lakhs and below tumta angko 75% dolang
7.5 lakhs and below tumhan make 5 to 7.5 lakhs tumhan ke 50%. Angko 7.5 lakhs to 10 lakhs tumhan make 25%. 25% scholarship do. Lan velo ni him bachini make. Ala microphone pick thate. Long long. Nili Assam University di Pu campus non char lebom la pen nili rong ke umrang sote mayo Robinson dong par ni mana la si Sainik School binang ne mate menangan nili ta theklong social media long si la bang binang ne pu bang kali lo bivek nang po la bang 100% bivek nang po setami la dak atamen condition MOU la pen hola long le tangong mo pen kacit tong ning ko son ma hola bang council pen pur 100% rat pan yong si pachini nang po la pen admission ko son si ke long ning ma kayan in ma pu expert tu ma ke coaching ke wan nang la bang ke kar bieng long autonomous council pen masih claim nang po la pen claim vek nang po la pen la dak sai ni school yong si dolo polo tang te la dak sumar tum same hola da physical fitness la pen hola da mentality kachar le long pen la da kar bing long stame nang chelar po drugs ki chot hap tum same menangane kompo la pen la bait ka pitir hap tum same kompo la pen hola su institute jong si dak dolo polo tang te hola dak
kalau dak adungarai tum